Oke teman-teman, pawang molizar udah strike lagi. Kita masih belum. Ayo. Bismillah. Cok sayang. Sana cole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di Kemoy Channel teman-teman. Ini kita akan mancing santai-santai lagi di kawasan Ulele. Ini udah dapat satu nih. Sudah telat teman-teman. Mbak Molly juga strike. Tuh, lagi strike. Ini bang. Oh, salah nih kau. Baby kecil teman-teman. Nha này wewe, cok you. Kan apa tu? Di bola mah. Ha? Di bola. Dua. Woi, putar-putar. Nari dah. Ha? Puji. Rere lah bibi no ai. Ha tu pa rere ai pa dua itu nyo tak nyo bejo. Juahnyo. Ya kau rere tu meh. Ini kalau ah. Lemah. Ada. Ya itu ni. Leader kau? Mai. Tengok. Jangan nak geser. Kondisi laut lagi berangin teman-teman. Di Aceh lagi badai. Dan biasanya juga dilandai hujan teman-teman. Jadi agak susah kita buat mancing. Oke, kita ganti pakai Mino teman-teman. Kalau pemain ni minum jadi mana? Punya pawang moli ya. Baru raya lah mah. Oke, strike pertama teman-teman. Nggak sempat kerekam ya. Oke, alhamdulillah teman-teman. Size-nya kecil nih, 3 jari atau 2 jari ya, 3 jari ya. Coba lagi teman-teman. Strike-nya di pinggir tadi teman-teman, jadi nggak sempat kerekam ah. Bang. Karena di pinggir ya. Oke, strike menggunakan timah geprek. Tina. Bela.
Bela. Alah. Aduh. Cel. Ayo dah, Bah. Muncel. Strike lagi teman-teman, nggak sempat kerekam ya. Tima geprek. Pawang. Ya mau Kamu nak bayar lah umpan ni. Ayo no. Nak kau biar dia. Jangan macam. Belum. Betul. Tanda.